Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ihtirami ila abina walil usrati ثم إلى ساتر وخصوصا إلى مستمعين الكرام في هذا المكان المبارك. اسم الكامل محمد موسى ابن محروم ابن محمود ابن حسن. عنوان الكامل عنوان Kembang Tanjung Al-Mantiqah Bidi Al-Asimah Aceh Darussalam. Al-Madrasatul Akhirah. Kuntu mutakharrijan min Madrasati Thanawiyah SMP Belaliman الثاني. آملي نريد أن أكون علماء ونريد أن أذهب إلى اليمن يعني Universitas Al-Azhar إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الآن نريد أن نشرح باللغة العربية في نظم متن جوهرة التوحيد لشيخنا يعني والد حفظ الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. أيوة، أنا نريد أن نواصل في دراستي بشرح اللغة العربية في صفحة رابعة. أيوة، Buku Raja sebagai nazam kitab ini, Jauharah Tauhid sebagai nama aku beri. Telah aku bersih dari syubhat aqidah salah, dari Siddiq maupun kaum Mu'tazilah. Wa yusamma hadha al-kitab Jauharah Tauhid wa Buku Raja هو نظم في هذا الكتاب. ولقد نزحت أو نظفت من المتشابه والاعتقاد من الضلالة. Hanyalah Allah yang aku harap menerima, beri manfaat serta di hati harap pahala. Itu saja harapanku pada Allah. Mudah-mudahan amal ini jadi jariah. Wallahu arju nafi'an wa iqbalan khalisan liwajhillah. Wa hadha alladhi arju Allah wa yakunu hadha al-amal amalatan jariyatan. Setiap orang yang mukallaf harus diingat ma'rifah Allah wajib atasnya dalam syariat. Akan berdosa kalau tidak dimakrifahkan mana yang wajib mustahil jaliz pada Tuhan. Wajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa ma yajibu lillah wa ma yajuzu wa ma yastahilu wa yu'aqabu ala man tarakahu. Bukan saja pada Allah kita ma'rifah, begitu juga pada Rasul utusan Allah. Arti ma'rifah keyakinan dalam hati sesuai dengan kenyataan dasar dalil. Wajib aydan ala kulli mukallafin أن يعرف ما يجوز لرسوله وما يجب وما يستحيل. وما هي المعرفة؟ معرفة إله باستقامة وبالدليل. Kalau yakin tanpa dalil dia bilang itu taklid karena ikut pendapat orang. Kalau yakin suatu perkara yang nyata salah, jahil murakab, itu menurut pendapat yang sah. Wa idza tayaqqana biduni dalil fahuwa muqallidun
لتقليد كلام الناس. وإذا تيقن الأشياء الخاطئة من كلامه فهو جاهل مراقب عند العلماء. Kalau lagi ikut orang sesuatu yang salah, taklid batil, tidak mengarah pada akidah seperti Nasrani, yakin Tuhan itu tiga karena mereka telah dibaptis oleh pendeta. Wa idza tayaqqana bi mukallidihim alladhi dhahara khata'uhu fadhalik taqlidun batilun ولا يكفي في اعتقاده. على سبيل المثال النصراني يعتقدون أن الله ثلاثة لأنهم قد يضللون المضلل. شكرا على استماعكم والعفو منكم جميعا والله الموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.